Hello guys, ndizera ko mumeze neza. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku modoka zitwa Corolla Altis. Ndashaka kwereka modo zazo kuva 2001 kugera 2016 aho zigiye zitandukaniye. Reka tugende. Turahera kuri iyi modoka. Iyi modoka ifite amatara ameze gutyo, ukibona Altis ifite amatara ameze gutya. Biba bivuga ko utu dutara tw'utuzeru iyi gafite ni imodoka yakozwe 2001 kugera 2003. Zo dutara tumeze gutya. Ndashaka kugenda mbereka aho zigiye zitandukaniye. Kurebera imbere biba bigoye kubitandukanya. Urebeye kuri pashock na karandire biragoye kubitandukanya. Reka ngene bereka difference maze gutamo bibona. Iyi modoka ubu ni ya 2007 Toyota Corolla Altis nk'iriye twari tubonye. Aho uhita ubitandukanyiriza ukireba kuri ayo matara y'inyuma. Ariya twari tubonye harimo utuntu tw'utuzeru, ariko murabona uyu mweru hano ubabaye munini. Iyi modoka ifite aya matara iba ari yo kuva 2004 kugera 2007. Ukibona itara ugomba guhita wibwira ko imodoka niyo muri range y'imyaka. Utayifunguye ngo ure kuri sentire ntabwo wabimenya, ubirebera kuri hano ku itara. Iyo ugeze kuri sentire nibwo umenya umwaka wayo exact ngo no. Reka mbereke nouveau model y'izi modoka mugene muri uko bigiye bitandukanye. Tukiri ku modoka ya 2007, the nini ya 2007 kubera itara navuye ko ari kuva 2004 kugera 2007. Ahantu urebera umwaka w'imodoka urazwa reba hano kuri sentire umwaka nguriye 2007 niho birebera. Reka tujye kuri nouveau model yayo murebe. Tugeze kuri iyi modoka, iyi shape iva 2000 ni Corolla Altis nayo kuva 2008 kugera 2010. Ku itara ryayo nuko rita rimera, murabona itandukanye ryari n'ibyo twarebaga. Murabona shape bahise ihinduka. Iyi modoka Corolla Altis ni ya 2008, 2009 na 2010. Zo ziri muri range. Noneho tugiye kurebera hamwe 2011 na 2012. Sasa ni iyi ngiyi. Byatara twabonaga ko hari akazero kuri 2008 kugera 2010, 2011, 2012 zigirira itara rimeze gutya. Murabona ko bitandukanye n'ahandi. Ibindi bijyanye na shape yo 2008 kugera 2010 zo ziba zisa, ntabwo babitandukanya utarebeye kuri sentire. Iyo nuko imeze. Reka tujye kuri nouveau model yazo. Nouveau model yazo ni iyi ngiyi. Iyi modoka iva 2014 kuzagera 2017. Murabibona ni Corolla Altis. Umwaka wayo ni ya 2014. Umwaka murabona ngo uriya hano teri yayo ni ibisanzwe isa nk'ama Altis yose, bari ama leather seats, ariko design ihindutse. Urabona ni imodoka ya nouveau model. Amatara yayo asa gutya nuko bimeze. Guys, murabibonye rero izi modoka niho imyaka igenda zitandukanira kuva 2001 kugera 2017 za Corolla Altis. Ugize ikibazo wambaza banyandikira muri comment nkagusubiza. Mwibuke kunkorera subscribe. Murakoze cyane.